Corinthians chapter 2. Ngiyacela abazalwane uma ngeke asondele. Siyobaleka isiZulu kubuye kungena isuthu kakhulu. Uzongisiza nje mayela eduze kwami. Ngiyacela kalibitso la Kristu Jesu. Amen. 1 Corinthians chapter 2. Babala u14 sehle sigcine u16 bese siyofunda u13. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ifundeka kanje bazalwane. Umuntu wemvelo kakamukeli okomoya kaNkulunkulu ngokuba kungubula kuye. Angeke uqonde ngokuba kubonisiswa ngomoya. Verse 15. Kepha ongowomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. Ngokuba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu. Funda u13 verse 13. Buyela emuva nje ku13 ya khona la. Esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu, kodwa afundiswa ngumoya. Sichaza okomoya ngomoya. Ngingakayifundi bazalwane ngeSuthu. Isoyibali kaSisuthu bayini. Mudumedi limthasa dumele ngabathwana. Okholwayo nongakholwa abafani. Muthathe nangireke la sakeni ngireka abathwana. Ongene esontweni nongangene esontweni abafani. Muthaphulusitsweni muthasaphuluswa ngabathwana. Osindisiwe nongasindisiwe abafani. Umuntu wazi uJesu nomuntu ongazi uJesu abafani. Muthatsi bamJesu leyasathi bingJesu abathwana. Ngicela ukufunda ngeSuthu. Kuba uyibala kaSisuthu. Muthu yabuswa ngibuthu. Nizule bazalwane ngesiZulu 10. Nizule ngesiZulu 10 bazalwane. Umuntu wemvelo. Moyiri muthu wabuswa ngibuthu. Umuntu obuswa ngisho ngesiZulu. Hayi ngisho lokho engikufundayo. Muthu wabuswa ngibuthu. Umuntu obuswa ubuntu nakho. Bekibadla umuntu abuswa ngibuthu. Ya bengifuna khona la. Umuntu obuswa ubuntu. Muthu yabuswa ngibuthu. Ha amheli tsa moya wa mdimo. Ubani yena ubani yo ya ubani yo wa ubani o ya tseu kibuthoto le ha la di tseba a kekebe a di tseba ubani dihlolo ha di hlalohangwa ka moya o halalelang fela. Angazi bazalwane nomyezwakala ngesiZulu nangeSuthu. Akitsibi bayena ore uqala kaSisuthu ngesiZulu. Zizwakala ngomoya wengcwele kuphela. Uqala kamoya ohalalanga mfela. Ngicela uphinde ufunde futhi u14 yedwa ngesiZulu. Verse 14. Umuntu wemvelo kakwamukeli okomoya kaNkulunkulu ngokuba kungubula kuye. Angeke uqonde ngokuba kubonisiswa ngomoya. Kamoya ohalalela mfela. Ngomoya ongcwele kuphela. Kubonisiswa ngomoya. Uyibona kamoya. Ngisho ukuthi ke bazalwane umuntu kira uri bayena muthu ekholwa hadumela akafani umuntu ongakholwa. Atshwane nomthasa dumela. Ha Bibeli ihlala usadumela. IBhayibheli lichaza ukholwa. Likhuluma ngento lithi into esabonakala libuwa kanto lithi into engabonakala. Into esatshwareheng into engabambeki kwanele nnete. Kodwa ayiqiniso. Ibuyela
mantswe ngale ibuyela kulamazwi Bibele ringi izwi elithi lentswe la sefapano izwi lesiphambano ho ba timelang kwababhubhayo kapa ho ba yang timelong noma abaye ekudukeni abaye kulahlweni abaye kulahlweni ke bothotho ubu yabona umuntu ekulahlweni bazalwane wabona umuntu aya uzomchazela ngoJesu uhlomhlalusetsa kaJesu uzomchazela ngamandla esiphambano uhlomhlalusetsa kaMatha uzomchazela ngokuvuka kwabafileyo uhlomhlalusetsa kautsuwa kuye lokho akusho lutho ntwe wayethi silo mina ithi umuntu bazalwane ekulahlweni ngiri umuntu aya ulahlweni uma bazalwane umuntu ebhujisweni aya lishweni uzomtshela ngokuthi uJesu wafa uhlomhlalusetsa uri Jesu ile washo wavuka atsuwa kwathi ngemva kosuku lwesithathu wayibonakalisa washa kuye nantwe wayithulutho ntwe wayi uye leyo nto ayisizi ntwe wayithusa kodwa wena ohamba ngomoya impa wena otsamaya ka elithe iBhayibheli asingahambi ngenyama sihambe ngomoya iska tsamaya ka nama ri tsamaya ka tumelo ibuyela kulamazwi ukuthi umuntu womoya nomuntu wenyama bafana lomuntu wanama abathwana umuntu okholwayo nomuntu ongakholwa bafana adumelang la sa dumeli umuntu owazi uJesu nomuntu ongazi uJesu abafana ba Jesu li owasathi uJesu abathwana umuntu wanama nomuntu womoya abathwana umuntu wenyama nomuntu kamoya abafana umuntu wanama batla dintho umuntu wenyama ababuya lithwana aphinda ayiba umuntu wanama batla hukwa ka dintho umuntu wenyama ufuna abasadumela abese ayithemba angizwa bazalo ngithi mina umuntu wenyama ngiri namuntu wanama nomuntu kamoya limuntu wamoya abafana abathwana umuntu kamoya uyatshelwa ngezinto umuntu wamoya ethi mayisetsheliwe ngezinto abulitshwe kalini azamukele adiyamukele ayikholwe adidumele azayithele adithele uyankulu uyangizwa ngithi mina umuntu kamoya ngiri namuntu wamoya uyatshelwa ngezinto ubutshwa kadini athi uPaul bayotshelwa kanjani ari Paulos ebatlotsiba jwang bazoshunyayezwa kanjani batlarelelwa jwang bengathunywanga basorumile athi bazozazi kanjani bengatshelwanga ngazo batlatsiba jwang bazobatshela kanjani bengabathumanga athi uJesu hambani kubo ari Jesu tsamaya likene mitseng le metsana ningene emizini lirere ifangedi lishumayele asa amohelang le dule le yena onamukelayo nihlale naye asa la amheleng le fintshe maoto ntse le tsamaya onganamukeli nithithithi inyawo zenu bese niyahamba kungakho-ke libuyelela ukuthi ibhayi umusa ngikaholi Tumelo ke mahawu. tumelo Ukukholwa ukukholwa umusa. umusa Amen. kala sibhekeni incwadi yabasekorinti ikubhalishe Yona le. boko yabakorinti uchapter 1 manje liqhutshelana ngawo chapter 1 sifunde u-18 verse 18 hloko sakhona sithi ukuhlakanipha kaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe uyayizwa le ndaba wayekuqeda wena zimbili manje lezi zinto nginithwethe bhedi tshela zona uqhathanisa ukuhlakanipha kwamazulu nokuhlakanipha kwezwe ukobhaniswa kuhlali balihodimong le kuhlali okusho ukuthi ibhayibheli likube kahle ithi ukuhlakanipha kokaNkulunkulu nokuhlakanipha komuntu libe hantle gore ke buhlali ba modimo le buhlali ba motho ukhona umuntu akwathi mayisesezingeni athi ngihlakaniphile mina uteng motho o nalo nana gore o hlalefile kodwa lowo muntu noma engahlakanipha ngeke afike ekuhlakanipheni okulingana ka se nokaNkulunkulu kgone ho fihla buhlaleng ba modimo funda 18 verse 18 ume 21 ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula kepha kithini esindiswayo lingamandla kaNkulunkulu ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize verse 20 siphi sazi na uphumbhali na uphumphikisi walesi sikhathi na uNkulunkulu kakwenzanga kube
yize ukuhlakanipha kwezwe na ngokuba njengalokhu ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo kwaba kuhle uNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Bazalwane bayina ngokwethu thina singabantu Katsibo ya rona batho noma ngokomuntu ngamunye ngamunye ka motho ka motho ukhona ukuthi iteng ntho ya hore sizalwe esizweni esithile re tswetswe noma uzalwa ukhuluma ulimi oluthile bese wenza izinto ngendlela lelo limi uwetse ka tsela eo noma yaleso sizwe ka setšhaba seo ugcina uzutholakala ukuthi uyibona ukuthi esizweni esithile unokuhlakanipha okuthile qedele so utsiba hore setšhabeng seo na le bohlale kanti lokho kuhlakanipha kwakho mase kubhekwa kuhlanganiswa nokuhlakanipha kaNkulunkulu kanti bohlale bo awukopantsha uNkulunkulu kula afike wachitha khona ukuhlakanipha kwakhe kanti Modimo ile ke mo Modimo ile afihla teng athuba uhlale babathu kulapho khona uNkulunkulu afike achitha khona ukuhlakanipha kwabantu lana kumbhali ubeka khona uveza khona ukuthi mo lengwalo lihlayisa hore uma uNkulunkulu ezovela yokhuluma kubantu abaziyo ha Modimo ka bua le batho ba tsebang noma uNkulunkulu ayoyizambula noma ayoyiveza kubantu abathi bahlakaniphile ayishayise batho bari ba hlalefile labo bantu angeke bazuze lutho batho bao beka si hlalosa batho bao bakasifumani litho labo bantu angeke bazuze lutho kodwa uNkulunkulu engaziveza kubantu abathi abazi impa Modimo ha eka ishayisa batho ba sa tsebeng kubantu abathi asifundanga batho bari akuyabala akubantu ababuhlali abantu abathi ahlakanipha kibo batho bathathusana ibona abantu abazosizakala laba abantu abathi mina ngazi batho ba bari mina ngihlakaniphanga nna ka hlale mina ngifundanga nna ngokubenye into yenza ukuthi umuntu azayibona ukuthi uhlakaniphile ubani ntho ya ngwetsa mutho abona nkari uhlalefile ukuthi enze izinto ngoba esekunemfundo phakathi ke hore a etse dilo ka boithuto ba and then lo elithi iBhayibheli umuntu wobuntu kapa umuntu wathabo lo iBhayibheli lithi umuntu wemvelo ngokuthi azi izinto ngokomilando hore atsibe dilo ka history bese lo muntu azibona ukuthi uyazi nomhlakaniphile mutho anana hore watsibe kulapho uNkulunkulu athi uthe mayefika yena ke bona mo wabhidliza lokho kwazi naloko kuhlakanipha Modimo afihlile athuba buhlale bo and then uthe makuphela lokho kwazi naloko kuhlakanipha awufela buhlale bo kula kuvela khona isambulo ke gona mo buhlagang tsenolo abangizwa Amen. uma kuye kwacima ukwazi kwami nokuzalwa kwami ngokwenzalo yami awukatima buhlale baka or nangokwemfunda kwami isambulo sisebenza lapha ke mo tsenolo iberekang teng ke re awukahafihla hatimela kapa hafela tsibo yaka la kufika khona ukuphela kokwazi kwami litlhaho yaka nemvelo yami lithuto yaka nemfundo ke yami mo tsenolo ebonagala ndini kulapho khona isambulo sivela khona isambulo sivele bazalwane uyimuntu owaziyo tsenolo ayihlagi ba isambulo sisebenza umuntu oqondayo tsenolo ayibereki muthu ungatseba Nkosi kodwa ufuna nanti izwi bazalwane Nkosi uyile akhotha izwile 1 Timothy chapter 2 verse 3 hona ke hohuhle lokhu kuhle ifundiwe ibile khomlimo futhi kuyabongeka kampela ufahlo samndini phambi kukaNkulunkulu phambi kobuso bukaNkulunkulu uyenza ukuthi bazalwane ukuthi usindiswe kuhle futhi kuyabongeka uNkulunkulu uphuluswe kwintho enhle why ndima abona ilintwe enhle limlimo why uNkulunkulu abona ukuthi kuhle kubani asimanga kapa manga ahlaphuluso
Ingenxa ukuthi akusiubani noma ubani ozosindisa. Asiwubani ozosindisa. Isinkapa manga kaphulu. Bazona nemkhumbulo uPaul. Bayina ndamkhupula. Ethi nalelizwi lasho umyezona kubona. Ari linzi. Athi kodwa bona azange libasebenzele. Empa abantu Hayi hore utenge uborerwa kapa ubolela modimo. uthi ukhona kushumayela noma ukukhuluma uNkulunkulu. Asuru tla thusana. Akusho ukuthi uzosiza. Go tshwantse modimo o hauhele. Ufanele uNkulunkulu akhawukele. O se o thusahetse. Ususizakele. Bese ufihlella tsibong ya nnete. Usuyafike kwazi iqiniso. Bazana nazi lezi zindaba. Bayina kithi idaba tse. uNkulunkulu uJesu uzambula kumfundisi uNicodemus. Jesu uyithenula ko Nicodemus. Umfundisi uzabona ukuthi ngoba akekho umuntu ongenza lezi zinto. Murutu wabona uri awunamthakadi rantho. Angaveli kuNkulunkulu. Asazi. Uya yena kalififi. Uya kuyebusuku. Uya kuyebusuku. Hubani kungokuba ukhathazekile. Ubani ukhathazekile? Lo muntu ukhathazeka ngiholi bandla. Wakhathatheka empaki muruti. Usabiki ibandla nengaqondi. Uyisa kayiphuthe holi yena sathi. Kungakho lithi iBhayibheli Kika holi mtsere. hambani ngomoya. Samayang ka moya. Bazana uma ungenawo umoya ongcwele omkhalela. Yina usinali moya ohalela mthwanze holi. Ubaba ngokari ke tshomo tshare uNkulunkulu yakhuluma uNkulunkulu yakhuluma. Kwabanye ngathi story ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Modimo uyakulela ke nnete uyakulela. uNkulunkulu uyakhuluma iqiniso uyakhuluma. Kwana go tshwantse o lele moya o halalelang. Kodwa kufanele ukhalela umoya ongcwele. Gobane modimo o bua ka yena fela. Ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngaye kuphela. Kana kotsela na bua ka ditshwantsho e bonakalisa. Ngalezi ikhathi wayekhuluma ngezibonakaliso. Hona je o bua ka moya o halalelang. Manje ukhuluma ngomoya ongcwele. Nkike ke utlwe batho ba re Nginokuzwa abantu bethi ba re pelo engwe iri bethi inhliziyo enye ithi enye ithi. bese ngibona ukuthi lo muntu okusho ukuthi akalazi iphimbo likamoya. Ngibona uri uthola atsibili ilinzwi la mndeni. Akalazi iphimbo likamoya ongcwele. Akatsibili ilinzwi la moya ohalelayo. Ngoba bazalwa indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo ngalesi sikhathi umoya ongcwele kuphela. Abantu bayina tsila modimo wa bua nka yona matsatsi. Jolo ho le modumedi o sena moya o halalelang tla utlwa jwang modimo ha bua. Uma uyikhona ungena umoya ongcwele uzomzwa kanjani uNkulunkulu ayikhuluma? Into futhi noma into futhi bazalwa akhuza umuntu umoya ongcwele. Ntho ya hala motho umoya ohalelayo. Hayi hore wena u straight baneng ba Uthi hao wena u straight ebantwaneni bakho. uyakhuza bezwe akunjalo. Uyakhuza bezwa. Kungoba ka ubani ka ubona moya womndimo uyabua libona. Kungenxa ukuthi phakathi kwabo umoya kaNkulunkulu Ukhona wayohansetsa ho hotle lo. ukhona ukuhlukanisa okuhle nokubi. Yathi soyabazana kuthi umntwana mayisasemncane. Ngwana isalamunyana. Ngeke uzusho ukuthi lo uyamazi uJesu. Ukasiri uthi Udingeka zafike la uNkulunkulu azomzambula yena kuye. Safihle Usuyabona ukuthi ngempela lo sesizakele. ubone outhusayo. Kodwa ukuthi usiza akasizakele Uri athusa. akusho ukuthi ungezi naye la endlini kaNkulunkulu. Awushuru usikatla yena umuntu Ake ngifakazele ukafishana. irikipa ke se hakhutshwa. Uyazi khona ezinye izinto ezazenzeka enkonzweni ngisasemncane. Nna le dilo di etsahala ke salemunyana. Mbakana kwela ngisanthusi kusansebenza. Ngaleso sikhathi beyingangisizi ngingangisebenzeli. Kodwa uma sengisizakele Hase ngithuthaye. seziyabuya. Diyakhutla. Ene seziyangisiza endleleni. Ende jwale Ke ka hona hele ntswele go hodisa ngwana. kungenxa yakho izwi lithi khulisa Ka umntwana. tsela tla ga be yona sa le mong. Ngendlela kuzoba eyakhe masemdala. Amen. Ngisho lokhu ke bazana bese ngihlala phansi. Ukwaseba yena kidule fast. Uyibambele ihomwe. Sware ihomoya. Hore umuntu wa moya Umuntu kamoya le motho wa nama nomuntu wenyama abafana. abathwana. Yabona umuntu la manje sengikhuluma enye into Jwale kuwe ngihlukile. Yesathona. Ngikabuwa go batho ba babedi. Ngingakhuluma kubantu ababili. Omunye umzalwane omunye asemzalwane. Omunye kimuyina omunye ngasemuyi. Okanye bobabili abazalwane. Ori bobabili Kiba yina abazalwane. Kodwa ufica ukuthi omunye uhamba ngenyama omunye uhamba ngomoya. omunye utsamaya kanamo omunye Batho bao ha ba tshwane. labo bantu abafana. uNkulunkulu mayekhuluma
lo uzomfuna uNkulunkulu ambone Omunye otlo uzombatha mdima bambone abamthwala wenyama loyo wenyama. okamoya uNkulunkulu uzokhuluma muzwa azamkhona mthetho Omoya modimo otla bua adumela motheo. leyo nto nje uNkulunkulu Yona asiza ngayo modimo athusha ngayo. ithi incwadi yamaHebheru Inana uri buka ya maebe. la iBhayibheli likhuluma khona ngokukholwa Moya wanga dumela. lithi ukuqinisekisa 11:6 ukuqinisekisa into esingayiboni Mthwezo resayiboni ethethwanga ethenjwayo leli nini neyiqini. ibheka indaba kamoya ongcwele Shabata ba moya ohalalelang nensindiso liphulusho neqiniso limnidi. uyayibona lento ukuthi Wayibona mthotse kukhona umoya kunale moya bese kuba khona iqiniso kube limnidi. ukuthi ngalohola ibandla Ngize ngilishumayeze. girele kodwa uthola ukuthi iqiniso ukhwetsho alikho limnidi. khona enye indawo ngithi incwadi kaPhilip mangaphosisi uPhilip Kunale ingwe daba nana uri abasefeso lithi iBhayibheli uJesu uyiqiniso ilintswi Jesu kinni so ungabatshela kanjani abantu ngoyeqiniso iqiniso unganalo ngakutshoshwa ngibathu kanini sathi limnidi. Oh Jesus. angithi bazalwane abanye uyathola ukuthi unalo ibandla landela abantu abaningi Akere ukakhwetsha umuntu omungwe nale bathu kodwa ufuna babana. ukuthi orihabuleli kaJesu Uthola ukuthi akakhulumi ngoJesu. Kunjalo. bese ufica ukuthi inkosi yami laba abantu abaningi abamlandelayo ubasaphi Unalo uri batho ba bangata ba mlatelang. gobane ke yena fela je sa itseng ke ya ho ntate hore mo ke yang teng le be teng le lona Ngoba uyaphela othengi yakho ubaba na ukuthi lapho ngiyakhona nibe khona nani libe teng le rona. Amen. bese le re lentswe la modimo Bese lithizwe a kankulu. hona motho Akekho umuntu a ka reng a ile wa modimo a ba sa go Jesu onomoya kaNkulunkulu. a nang le moya wa modimo thank you a nang le moya wa modimo ka go hang Jesu Onomoya kaNkulunkulu ongathi akuthuka uJesu. umthuka kanjani umuntu uJesu Umruwa jwanga umuntu uJesu. uma abazalwane ungamlandeli kusho ukuthi uyamthuka Awusamladeli. uzathi yena uma ungenathi kusho ukuthi ulwa nathi Yes. Awusinale rona ora ore ulwale rona. bazalwane sesizothandaza Bayena rotloga phela. ngifisa uNkulunkulu asilekelele kulento uma uPaul mayesixwayisa abazalwane ngeyithelo zenyama Ana kari thulwana tsa nama le thulwana tsa moya ngeyithelo zenyama lithulana tsa moya. ngifuna uNkulunkulu ngathi angasilekelela ke lapho bazalwane sekuyiyo ukuthi bangarithusha azambula uNkulunkulu kithi sizazi le modimo ritsi sizikhumbule le de khupo. hayi ukuthi bazalwane sizazi sike Uri sifunde bayina ritsi zilapha encwadini yabaseFeso abaseGalatia msori ukeng ya Galatia chapter 6 chapter 6. ukuthi umuntu asifike sizikhumbule bazalwane sibheke ukuthi Uthi ade khupule bayina. banama basipila jwang Banama basipila ba moya basipila jwang Ba moya. and then how tsamaya ka tse utse uwela kae Umuhamba ngalezi uwela kuphi? awuweli kuphi Awuweli kuphi? ilokho bazalwane okufuneka uNkulunkulu asisize Ngisona sewuthanda. ke seo moya e leng thapelo ya gore ke modimo a re thuse gone o Lokho bona bazalwane engifisa uNkulunkulu asisize. gore ka nnete motho wa nama le wa moya ha ba tshwane ukuthi ngeqiniso umuntu wenyama nomuntu kamoya abafani. futhi umuntu okholwayo nongakholwa abafani Habe umuntu adumelang le sa adumeleng abatshwana. motho a tsebang Jesu la sa tsebeng Jesu a ba tshwane Umuntu owazi uJesu nongamazi uJesu abafani. ke ka hona ha motho a kene kerekeng se ka nahana gore motho o tseba Jesu Ingakho ungacabanga ukuthi mayengena umuntu esontweni. umuntu angangena esontweni kodwa uthi uJesu akamazi Umuntu akatsena kerekeni ukhwetshe ura atsibe Jesu. uma ungakamtseba Jesu ufuna ukuthi gore moya o halalelang ha mtsebi Angamazi uJesu uthola ukuthi umoya ongcwele akamazi. ngikhumbula abafundi mina Ngikhumbula baruti mina tsatsi le leng ngelinye ilanga uPaul efika behleli Paul afihla abadutsi. uyababutsa gore moya o halalelang liyamtseba na Uthi umoya umoya ongcwele niyamazi na na. umoya ongcwele namamukela na moya o halalelang lilamamhela na Umoya ongcwele namamukela. gobane ke yena fela motho bana beso Ngoba uyena kuphela a re umuntu rutang osifundisayo. ntho tsa modimo
into zikaNkulunkulu Uthosa hayi mahodimo. into zasekhaya ezulwini Asibambe nje lapho bazalwane. arithwale ngona moya Ukuthi ke tshwakile umdumedi. ukuthi ma umzalwane Ibali moyo halalelayo. yiba nomoya ongcwele Uye kuphela abazalwane ozosifundisa. yena fera kala Azophinda sahlukanisele. Okwasemhlabeni nokwasezulwini. kwali hodimo ngolifathi Ke yena tla go ya go gantshetsa a ba ga badise a le hadimong a lefatsheng. nguye ozohlukanisela kwasemhlabeni nokwasezulwini Ngiyabonga uMangcwele abusisa ukufunda kwezwi lakhe. Amen. Amen. Siyabonga baba wethu. Siyabonga.